बीच में ये तौसीफी असरात ये सर्टिफिकेट दिन तो यम करो पेश तो गोडनिची यो सर्टिफिकेट ये अहमद पटवारी रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल कमेटी हंदिस सरपरस्तस पेश करने योन नाव वन तिम कर जल्दी जल्दी शमस फकीर कल्चरल सोसाइटी तुम के अन तशरीफ ये मोहतरम मुश्ताक अहमद तो आशिक साहब शमस फकीर फाउंडेशन मुश्ताक अहमद साहब अन तशरीफ शमस फकीर मोहतरम मुश्ताक अहमद आशिक मुश्ताक साहब शमस फकीर कल्चरल सोसाइटी का नाम से वर्किंग कमेटी एंड तुम नजदीक जाए बेटे आशिक साहब मुबारक नाम साहब फकीर नाम साहब कमेटी की तरफ से कादरी साहब तो मौसीकार में उस्ताद गुलजार अहमद मीर साहब तशरीफ गुलजार अहमद मीर साहब बने तशरीफ गुलजार अहमद मीर साहब नजदीकी आदर्श उस्ताद गुलजार अहमद गनाई साहब बने तशरीफ उस्ताद गुलजार अहमद गनाई साहब हयात नबी सोफियाना मोमेंट कश्मीर मुजफ्फर अहमद भट्ट जफर उस्ताद गुलाम अहमद सोफी साहब तशरीफ सर उस्ताद गुलाम अहमद सोफी साहब इसमें को माजरत कैसे अलकाब बगैर पर नाम जल्दी कैसे उस्ताद गुलाम अहमद सोफी साहब तशरीफ गुलजार अहमद मीर साहब आई तशरीफ जल्दी जल्दी मुस्ताद इसनाव उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब की तशरीफ थी इमन दिमो तकलीफ निमतन थुल तैसा करन सर्टिफिकेट रिसीव तमाम इन तेमी स्टॉल से कि तमाम इन अगर तुम के अनंत तशे रेस्टोरेंट तमाम इन रेस्टोरेंट से रिप्रेजेंटेटिव ये सुनी पने सर्टिफिकेट उस्ताद अब्दुल गफार डार कानी भी गुलाम सोफी से मुबारक उस्ताद अब्दुल गफार डार मुझे इनके बारे में कोई बोल रहा था मोहम्मद शाह साहब से तमाम रेस्टोरेंट टीम क्या है I've been to Singapore. It's a lovely place. Ustad Abdul Shah Sahib. Of course. Where do you live in Singapore? I'm living in Chinatown. Shah Sahib, Bismillah. Abdul Ghaffar Dar Kani भी सब तशरीफ अब्दुल गफार डार कानी उस्ताद फारूक अहमद गनाई सर कहना तशरीफ उस्ताद फारूक अहमद गनाई सर SDCP the Hidden Human Research Foundation सदर इंशाल्लाह असल कुछ काम महफिल आप सबको हम दावत देंगे कल्चरल एकेडमी में जल्दी जितना जल्दी हम कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन के सदर श्री इमरान खान सर डॉक्टर इमरान मोहम्मद इमरान आपको मैंने पहले कहा था गेटमस गा एम रिप्रेजेंटेटिव करंट सर्टिफिकेट से गेटमस गा राइटर
culture of Kashmir, امیک representative یہ نزدیک پہن culture of Kashmir. Culture of Kashmir, امیک representative. Ustad Abdul Hamid Teli sir. Ustad Abdul Hamid Teli sir. Ustad Abdul Hamid. Abdul Rahman Sheikh sir agar tashreef thayi thin tana tashreef. Ustad Muhammad Sofi Barasat TV channel. Media's head and regimen Sofi. Gift of Sophia. Gift of Sophia. Ustad Abdul Rashid Hafiz sir Tashrif Ananwad. Academy representative Kanti Academy of Art, Culture and Languages. The other representative in Chukan, Ulfat sir, please. Khanwade Wazi Mahmood, ye representative was ye Khanwade was Iskandar Khan. Khanwade Wazi Mahmood. Wazi Mahmood Siddi Garani ke nafar shamil certificate. Wazi Mahmood sir ne Garani representative. Khanwade Wazi Mahmood sir. Sophie Media Service. Sophie Media Service. Abdul Ghaffar Dar Khan Hindi sir shayad Ramit. To Timrata Vasbane. Bakar shukriya ye misali aywan. Sophie Media Services Trustee sir. Shakir. Iman Mubarak. Shakir. Yon kar aywanuk shukriya to mehman khususi Jenab Syed Abid Rashid Shah sahab karam wadiban iltimas sachi adbut ehtiram san team indices pe team karan aise pannu khayalat usik mazuz to ashtu umeed ze sani energy khadr son garmi mazid badavne khadr karan tum kanat ka bayan pesh lazmi to Jenab Syed Abid Rashid sahab. गुलजार साहब बाकी तमाम कोहन मश्क आर्टिस्ट यम ये तशरीफ फरमा बहुत सारे गोड़ माजरत मगर मे आमुत तकरीबन 4 बजे वक्त दिन बस 4:30 बजे तूर मगर मे बसान ये कंसी तूर लजम तिकाज युंद कलाम या सूफिया कलाम उसकी वजह से अंदर हरारत पैदा गसान रूहानी हरारत पैदा गसान मे बसान कस इंसान तम तूर लजम तुम सारी महजूज गमित आप सबके बीच में सिर्फ एक चीज़ कह के चुप रहूँगा गुलजार सबन वोन कि अश के आर्टिस्ट फॉलन ऑन बैड टाइम्स वनकस वक्त हूँ रूदमुत वक्त बड़ क्रूट वक्त बड़ क्रूट मे याद पहली बारी मैंने जब गुलजार गनाई साहब को देखा था वो लकुट तो मे मोज निवान आहद सब सोपोर आप थोड़ा सा इधर हो जाए आपको याद है आप जाते थे वहाँ आहद सबस नश आहद सब बड़ फना फिला इंतहाई कौन मश्क फना फिला और तमिस कशफ तो बड़ा कमाल बाकमाल इंसान नहायत बाकमाल इंसान मे मोज नक्शबंदी सिलसिल हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी सनो औलादों मज तमिस आहद सबन बड़ ज्यादा चुक तो वहाँ जाते थे मैं बहुत छोटा होता था बहुत छोटा तो मुझे ले जाती थी और ये वहाँ सूफी कलाम सुनाते थे सोच बोजा हालांकि सोच बड़ तेज मलंग बट वो सुनता था इनको सुनता था इनको गुलजार सबस बोजा तो बे वक्त बचन से कत कर बाकी कंसी से कत कर जलाल वोल जलाल वोल मलंग इंतहाई जलाल वोल तो मैंने पहली बारी आपको वहाँ सुना है और वो जो पहली बारी जो सूफीज़म की छाप सूफीज़म सैनिस रगो पैस मज सरायत अगर
یہ کمپوزٹ کلچر یہ صوفی اسلامک تو بیٚیہِ شیوائٹ ہندوازمک کٲشِرٮ۪ن بٹن ہُنٛد کلچر یہ بڑ سنکریٹک کلچر تو اسی لیے کٲشِرٮ۪ن بٹن کٲشِرٮ۪ن مسلمانن منٛز ٲس واریاہ زیادٕ ییٚتہِ مماثلت بیٚیہِ ٲس واریاہ زیادٕ کلچرل سملیرٹی تمی چھُ کٲشُر بٹ تہٕ کٲشُر مسلمان پانہٕ ؤنۍ زیادٕ کلوز بنسبت کٲشُر بٹ تہٕ دِلہِ ہُنٛد بٹ یا کٲشُر مسلمان تہٕ دِلہِ ہُنٛد مسلمان there is a lot of similarity. I think اس کو ریوائو کرنا, اس کو واپس اسی جگہ پہ لے جانا آپ سب کی, ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. وہ فٹن بائٹ دیوان میڈیا والن کے دوستن میں نے کہا آرٹسٹ کو اپنی عظمت رفتہ کی طرف لے جانا بے سماجی چیزن کام چھ سماج پنن آرٹسٹن خدا دین نجات بر نظر وچ یا تیژا پذیرائی کرنے یا شفقت نظر وچھنے سہ زوال پذیر آسان سہ سماج تر مز رۄپیہِ تر مز بجہ بجہ بلڈنگس تر مز واریاہ زیادہ رتبہ ول نفر تر مز مٹیریلزم واریاہ بٹ 10 20 30 40 50 ورین مز سہ سماج کمپلیٹلی زوال پذیر. اور میں اکثر بیشتر ونان کہ بلڈنگس بنانا مے آسن یہ واریاہ بلڈنگس ایز سی او ایرا بنائمژ ایز ڈپٹی کمشنر واریاہ کٲم کٔرمٕژ واریاہن ضلعن مز بلڈنگ روڈ وغیرہ وغیرہ سو پوشان 30 ؤری 40 ؤری زیادہ سے زیادہ 50 ؤری 60 ؤری اگر واریاہ حد گو آج چھنہٕ 100 ؤری کٕہٕنۍ بلڈنگ پوشان یۄس سُہ وۄنۍ بنٲومٕژ آسہِ گۄڈٕکہِ زمانہٕ ٲس بلڈنگ پوشان مگر آرٹسٹ سٕنٛز کٲم چھِ ہتہٕ بدنی ؤرین یُس تُہۍ مطلب أسۍ بوزان چھِ یہِ حظ یہِ لل دٮ۪دِ ہُنٛد کلام یا حضرت شیخ العالم سُنٛد کلام یا شمس فقیر صٲبُن کلام ہتھ ودی وہ پرون مطلب اس میں آج بھی وہی سوئی روحانیت سوئی کمپوزٹ کلچر سوئی ریلیونس یس تک ہتھ ودی برونٹ ودی پرون سوئی ونکس تھی. اس لیے اس سماج یمن پوئٹن یمن آرٹسٹن یمن سنگرن یمن پرفارمنگ آرٹسٹن عزت دین سہ سماج زوال پذیر آسان. یہ صرف سوسائٹی ہز کام یہ پورے عمومی طور پہ ہم سب کا کام ہے. اور میں اس لیے آپ سب کی وسادت سے اور جو میڈیا کے دوست ہیں یہاں اپنے سماج سے یہ گزارش کروں گا کہ آرٹسٹ پزن تمی یزت چہ نظر وچھن تمی پذیرائی تو تمی تعظیم چہ نظر وچھن ات کن یہ وچھن پز. ایک میں لاسٹ چیز آپ سے یہ کہوں گا کہ گلزار صاحبن ون کہ آرٹسٹ بڑ ونکس ان کی کنڈیشن ویسی نہیں ہے جو پہلے تھی. میں نے کہا وقت بڑ کروٹ روزان وقت ہوئی زہیں کنس روزان بادشاہ ٲسِن کس ٲسِن کیا ٲسِن مگر یہ وقت بڑ مشکل وقت بڑ ڈفیکلٹ آسان یہ بڑ یہ کب بدلے یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا ہے کسی کو وقت پتہ نہیں لگتا. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اشیاء اسکیم بنوت مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ میں آسن تمیک اپروولس بڑ ڈسکس کرت الیبریٹلی ڈسکس کرت مے کے آرٹسٹ ان میں تم تشریف وہ اخ چیز ونو بہ تہ میرے دل کے اور دفتر کے دروازے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. آپ کو کچھ ملے نہ ملے میری وجہ سے اور یا میرے آفیسرز کی وجہ سے آپ کو عزت ضرور ملے گی. اور آرٹسٹ مجھے پتا ہے کہ صرف عزت کے لیے کام کرتا ہے. تمس آسان رۄپیہِ کُن نقد جنسس کن تمس آسان عزتس سے بیٚیہِ آسان تمس خدایس سۭتۍ لگاؤ. تو یہ میں 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ وعدہ بند ہوں کہ مجھے لگتا ہے اپروولز آ جائیں گے. وہ عرف عام پہ آئے گی وہ پالیسی جو کلچرل پالیسی ہے جس کی وجہ سے کہ اسکیمز بالکل ٹھپاس کے نئے اسکیم زن آرٹسٹ ویلفیئرس خاطر کانٛہہ تیُتھ آرٹسٹ ییٚمِس کینٛہہ کنڈیشن ٹھیک آسہِ تٔمِس خٲطرٕ کینٛہہ بینیفٹ ماہوار بینیفٹ یا سالانہ بینیفٹ اس کو کچھ اسٹیپنڈ ملے یا کچھ ایسے جو آرٹسٹ کام کر رہے ہیں ان کو اور انکریجمنٹ کی ضرورت ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں. اس کا سارا ماخذ تیار ہے ساری فائل تیار ہے. مجھے بس آنریبل گورنر صاحب کو بھیجنی ہے اور ان کی سخت ہدایت ہے مجھے کہ یمن آرٹسٹن خاطر مے کو تمس بریف گورنر صاحبس گورنر صاحب اس واریاہ انٹرسٹڈ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہی کرنا ہے ہمیں مے یتکن آرٹسٹن خاطر کینٛہہ کرُن. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جلد سے جلد میں انشاءاللہ اس کو منظر عام پہ لاؤں گا اور آپ کی بڑی دیرینہ ڈیمانڈ پوری ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تۄہہِ برونٛٹھ کن کینٛہہ ونُن چھُ آفتابس ژونگ ہاوُن. آپ کو کچھ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جتنی دیر بھی اس منصب پہ رہوں گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دل کے اور میرے دفتروں کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں بلا جھجک. صرف اگر میں فون نہ اٹھا پاؤں واٹس ایپ میسج کٔرزیٚو کران بہٕ چھُس فلٲنۍ بہٕ چھُس آرٹسٹ میں یہ فلانا فلانا ہوں. اگر کانٛہہ نام چیٖن آرٹسٹ آسہِ تٔمۍ سُنٛد چھِ گۄڈے پاے. اگر کانٛہہ بالکل تیُتھ آرٹسٹ آسہِ یُس گوشہِ نشیٖن ییٚتہِ اوس سوٗز صٲب کوٚت گوٚو
Soos صٲبس دوٚپ مےٚ ژٕ حظ چھُکھ واریاہ گوش نشیٖن ژٕ پزکھ اَسہِ نٮ۪بر کڑُن ژٕ پزکھ دُنیاہس ہاوُن اَسہِ چھُ یُتھ نفرا اَتہِ تو میں کلچرل اکیڈمی میں اب اچھا انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں ہی ریتس اندر کرو اس اصل بڑ جامعہ محفل آپ کی منعقد اور باہر بھی آپ کو دلی وغیرہ بھی بھیجیں گے جہاں آپ کی وہاں ایک بڑی ایک دیر از اے بگ آڈینس کاشر بٹ ڈائسپورا آسہِ یا کاشر تَتہِ باقی ڈائسپورا سٲری آپ لوگوں کو وہاں بھیج کے انشاءاللہ اچھے سے پرفارم کرائیں گے رت پٹ یزت سان اور میں شکر گزار ہوں گزار صاحب کا اور باقی تمام آرٹسٹ کا کہ آپ سب نے میں کچھ معافی دن تو لوگوں ٹائم تھوڑا دیجیے معافی شکریہ السلام علیکم تھینک یو سرٹیفکیٹ آپ سے سلطان صاحب سلطان صاحب اس بڑ سلطان صاحب اس ملنگات بدس گار میں آپ تو جاتے رہتے ہوں گے آپ سارے جاتے ہوں گے بدس گو ہاں مجھے پتا ہے میں سلطان محمد سلطان پہ کیوں یاد سلطان صاحب شکریہ کرو مہمان خصوصی جناب سید ڈاکٹر عابد رشید شاہ صاحب یمو پز پہ دلک درواز وت ترمت یہ پریت وز محسوس کران انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ہر ایک آرٹسٹ کے ساتھ اور سانہ خاطر یوتی کافی اگر